tujuh hari konstitusi ini ladang idon berkenan atas ke bangi om ladon ketia tahu di dalam ini. Ada kumbang om itu yang mensong kumbang om dengan biru. Orang baik itu di baladon bagi. Nadu usuan dosan proses pasnam. Ini haban recognize orang itu contribute ya ke GDP. Ada ya kini di bawah nabar in awsa yang antar malah transai ada kuan illegal immigrants di bawah nasisa kemarin na Bangladesh kuan konstitusi na itu. Yani hindi tang mangi di bayap, hindi nang kasi bayap na itu di indigenous non kasi ro klase di Bangladesh sisi magiro bayap. Business baru ano bayap. Dihangtan na pagpangiyang ba. Dadang iyang bakana nakano konstitusi ngasin bekum ka classroom aba na persyang manwara kajingkay ka babahatam na bentag na apo sa kelas bat habay day ba konstitusi ngatwa manwara kajingkiw ka babahatam na bentajong baro namara kung kani ka free education ka maniyong kabalaar ka government of India kamdi ka free education ta na bentaw kasi di ka day na bentaw non kasi ero bakali na baro ni kana